on the dire consequences. Tugikura. Yes. You see, they want to have options. No, because punishment now near video when you hate. Video getting punishment. Yalu Natane. Hello, Tenori. Nathan quite gross punishment. Yes. And no one bara Julu. Like what the hell do you your sister Aqua Horo? O many new Kura. See now there's a gouge all the punitive measures here gouge because it's very lenient and gentle. Now the gouge especially Mariani in the Matirona not then on what the other Murias Naki. Apana, Mwana. You are the Nera Shini. When you go Miragaka. On I knew who. I knew it. Nikifo. Yes. Not a monarchy I had. Okay, options. Yes. And we have options as privileges, as a democracy. Each option was as dire as the other. Okoria 3. Osagore. Kanoko Uru Bara. Kanorari. You know, human rights activists magi when you record move they go the Kahenya. You go the Kahenya. Look about which when you care about Friday. We would you cannot queda bara. Yes. Canorari. Yes. What imagine Kurari? That's what I hate the punishment you have to go bear and Yakura go to Mutariago then. Yes. No mania bare no. It was psychological war. No, I take it Yarosine. No, I call any environment you to conducive Yako Arabu. Go to get a punishment. Yes. You get over to Ghana. Yes. Ogatia Boca Uliri. Either Korea again. What I get a co Magwateka good to a gake. I was here. Okay, we are starting. Yeah. Ukao gave the Karaja. Yakuga. No, Yarikane, Ario Bara. It will spoil your mood the whole day. You are Seragadi. How? Yes. Magai waited idio. Only could get to a Yamana Mutimuna Samaniana. Yes. Ogagi to. We are Kuga Haidurukina Kadia Yamai. Yes. No coming your consequences. I might probably die. Coming. Yes. No Karia killed Kihana Toteriga Korea. Ogishonore dog na maitoguo. Ogashona ginya ciara. Ageni makona mwana one starving. Ukaheo ne oge ukanyitaniria nyama miena eri. Okona maitoguo hari ari. Ni arumakiro mo. Gathuka nyororoka guku weka. Okionie ageni uria kwanyu gwe famine stricken. No ria murekereirio ngaragu. Uria mwe ngaragu-ine ya mianga. You see, actually you are the verge of Kwasiako. Nure muterega kuria aturanyitaniria nyamo karumeno gacoka ugathubaniria nake no kaheta thubu kinyururuka no kagucia boni maro kuria ni ukuria no nawe you see no amba kwiriganirwo kidogo ni excitement we ririkana ri wo observe nyuko uria kurorete ri no amba gutiga gutanuka ugapose Oge siria ure. Sega durie. Ria sege. Ni ukwenda kangi. Ni akinya andu kauga atiriri. I am in too deep. Wakirosa basi. Ikue. Horo de muhonu. Wewe sigana inya. Nyukwa. We. Kinyoke ngo mutumia ogiru loko. Ara mami wanyu akamwe ati. Aseira. Ciana leire tuoni horo. Yake ni guchocha. Ogirake yakuria atiriri. Aseira. O hedi na ciana iraheo ndawa cia njoka ni uramahe.
akamenya nĩ athecwo. Yes. Warĩkia rĩu kũrĩa spoils cia high table rĩ, ũgeceke hinya. Ũgagĩthiĩ kũrĩ your peers. Yes. Mũthiĩ rũĩ na mũgathake. Yes. Kana mũthiĩ rũru. Hĩndĩ ĩyo nginya he mũgeni ũsacrifice soda yake ateithie this African child. The starving. Malnutrition. You know. Nawe rĩ. Yeah. Ona brother ciaku nĩ cionaga atĩrĩ. Ĩka tũkona Kĩmathi gũkũ. Kasi piu di macho. Ũgathiĩ hau. Ũrĩ general. Agĩthiĩ twataũkwo nĩ mahinya. Ararĩa high table. Na mũkũrũ we hau. Ngai. Ndũrĩa kĩrĩire Mangai. Ĩkamũrora hanini. Mũkamenya ũcio rĩ, ũthiũ ũcio ti wa freedom fighter. Fugitive. Ona mwake mũiguagĩra thithi. Nĩkũ imagine ũrĩa gwĩkwo. You see, you are putting the family to shame in broad daylight. Nawe, you don't seem to care. You see, you are in too deep. Thamiri yaku nĩkwĩria atĩrĩrĩ. Marĩ, nĩ macokie ngatho. Wakiuga ikue. Yes. Ũkonũra cabaci ũkonũra. Yes. Wega biũ. Wacha wakaigua kwerwo. Mũndũ kwenda kuongerera gathubu. Na mũtumia ũcio lokwa heria mũcene haha. Tiaka. Kĩĩ kĩragũthumbũra we? Ũrĩanirio. Saitani ĩno hera. Kiwalo hadiki uroria mwana. You're so why are you so bad? Like I know that is not good. Urakirania mwana ogwo niki. Ni akodete. Really? That is not what we are seeing. Makireire. Akura usege. Nyukwa ekuhura gukoro hau ngurage. Ngurage we. Katharine ya mwana. Makamba gũcokania ndunduri iko morania atĩrĩrĩ. Nĩ muona Sege? Nĩ muona kĩhĩ hau. Nĩ muona rũhĩu. Ruhana ndaimono. Arenda kuonia ageni atĩa? Atĩrĩrĩ. Akinywa nginya soda ya kansura. Na wewe nĩ ũramenya wega. We kere how worry we what do you call this? We embassy. No, through we embassy ya US go ko no nginyitwo ni borithi ya Kenya. You have diplomatic immunity. Do uti ikija regi oyo we how? Yes. They were already a very quick escape route. Tondu ni uramenya we gokirikia kuria hair troops Chigirwo without. Kirie githugu. Ati ukiera hau kondoni-ini. Uyo mari ya ngima. No thie wambe uhithio wa baba guo wa cira. Uke kundirwo nawe maundu meka atia? Maundu mahorera. Kana marika. Wataimaga. Kona he mugeni we Serbia. Ukauma nake nwe ndungi arestwo we na ngari ina number plates cia CD red plates we within the diplomatic and tour. Yes, ndungigio moko the diplomatic ukaburumirira kaumandia hindi oni ona troop iria ciirwo wira cirathi nawe na ngiririva. The elite GSU no kamenya niwe mararĩithania nawe marakumereria matatia haria uri ukanjira kwenigia nginya mugeni ucio sasa
Kanyi ni Nairobi. Ai, wewe ni wewe tawatia. Isege. Sege wao. Wa matuto. Oh, nwe muri wa matuto. Ndatigite wi mwana muno. Ni wanene hari u. Wanene hire. We ndago thi gutua mbera igire hari ai. Na igwa mata maihura kanua ndicierega. Ni ukonduira. Wai boss yo muti. Watuikanagia migunda wi muti iguru. Tavero. Wahakanagia muti no. GSU cia kusirio food soldiers. Sigo wetereire ground ri. Vultures. Deri. Wacuhana miti ta thero. Uthie. Wakwagirwo ne ngwiciia micii 8. Oye tukita ta helicopter. Haria uri ona mpenye ona matiamenyaga wathiku kiora keu murimo keu uringite nginya rũĩ yaringira rũĩ kũrengwo rũĩ rũihũru ukambothi wathi kwĩhithia wa cũcũ wanyu wa Kaimĩri ngorie horere so gua kuona ri ndwe nake ne retired intelligence officer akamya mwana uyu ri okoti treason ne crimes against humanity nikibeka muthuri wa nie imamu rera yesi dengaria tonda yo sabasi wayo sabasi siau gani agani makuwa sabasi na goko waria dari yumana sama so gwana keri was another diplomatic mission. Ina kuwa shugu ne kwale immunity. Yes. Within the home compound. Yes. Ndio wakinya ando thoguo agetuma we mwene. Aoka. So gwakura igira ku. Ngo igira ku. Igira nyumba. You see, you cannot walk into your nyumba yaso so doge igira ati uruturure mu. Hapana, no. That would be considered a diplomatic offense. No, ireke ndugeto. It could be a declaration of war. Mother. No retana. Enie. Saga guku. Iye kurenda atia. Amwire umeje no. Tegwa ndenda kwamba kuria niki. Baba mwire ume. Atirere matuto. Ndukiingire omorute. Tondu guku gukire kwa mukaguo. Wewe thirio kamenya they have a whole stopper. Ukamenya no, that's a diplomatic statement. Yes. The overseas mission ni auga ko age ko urenda ri it would be taken as an act of aggression. Kami wale watu maciana guku inane niki uroria woka mwana wa mugira na ruhiu matuto ni mwana urenda kuraga kana kumucuca ati urenda muthi muruge mwana samana ciana ici ya sonora muno nginya mbere ya ageni kabaka matuto we nduri mundu wa kwaria uhoro wa guconora andu mutheri never nake aririkanio ria hari thuku okite guku cukuru ri ni wa mutunyire mithiguiti moko ndakiuga atiriri matuto uthie urikirie marakara mau maku ucokere mwana ukamenya balozi Balozi amenena on behalf of the territory. Dokeigire omorute the UN mission. He cannot do no.
That's a peacekeeping mission. You cannot attack. The Geneva Convention. Nesi ane te ihoto siya a prisoner of war. Ede wena guthethea. Na cuguo nä ambire nä å korire ahä tie ngwaci amba gå theca ngwaci tondå ndandå tacio no marä na insatiable appetite. agwo nä gå kua rä ndä rambata ndä må hå nu niä thiathi gå tarwo thani rå go no kå rä kuu nakuo nä gå kå rä two agå ra gwatå manao delegation ya andå ta acio atano atä rä rä mami mwana rä marä hä tagia makehitha gwaku ambai må thiä rä a må renina marakara rä må ke twarie kahora må tikonjå ragä ra må thuri kwanjaroko atuä two må rå me må tikonjå ragä ra må thuri ndikorwo nä må thuri keri rä ragera na bote maä